الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiraman, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan quli. Muhtaram jamoat, biz sizning bilan ulug' bo'lgan qo'noqni, ulug' bo'lgan oyni qarshi oldik. Bugun bizning Ramazon oyining 2-kuni. Ali qachondir bu minbardan söylanaydi va'zlar, mana uzoqlamay Ramazon kela, azirlanik. Hozir endi ul oy kelib jetdi. Ul oy kelib jetdi, ham bu oy buyuk bo'lgan oy. Bu oyning fazilatlari zo'r. Bu o'ngish jiyu oyi. O'ngish jiyu oyi. Bu oy izgi amallar qilu oyi. Bu oy g'ibodatlarni orttiru oyi. Hamida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda ushbu oy kelgach, o'zining sahobalarini shotlandira edi. Sizga buyuk oy keldi deb, Ramazon oyi keldi deb. Bu oyda jannat eshiklari ochila, jahannam eshiklari yopila, Allohning rahmati inga ham butun shaytonlar bo'g'ilana deb ayta edi o'z sahobalarına. Buyuk bo'lgan oy. Ham aytdik, bu oyda, bu oy o'ngish jiyu oyi. O'ngish jiyu oyi, chunki bu oyda qilgan izgi amallar uchun ajr savoblar orttirila. Ajr savoblar orttirila. Ham kishi shu oyda Allohning mag'firatine erisha ola. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining hadisida ayta, Alloh Taala bu oyning xatununda o'zining qullarin jahannam o'tidan ozod etadi. Hamida bizning bu oyga qarata bo'lgan qarashimiz durust bo'larga tiyish. Biz bu oyni durust o'tkazirga tiyishmiz. Allohning mag'firatine erishir uchun Alloh Taala ayta, "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum." Oshig'iz Robbingizning mag'firatine. Oshig'iz Robbingizning mag'firatine deb Alloh Taala amr etadi. Ham bizda Alloh Taolaning mag'firatine oshig'ib, Alloh Taala bergan shu fursatni qo'llanib, Alloh Taolaning jannatine oshig'ib, bu oyni durust qo'llanirga tiyishmiz, xayrli izgi amallar qilib. O'ngish jiyu oyi. Xayrli izgi amallar uchun ajr ko'p beriladi. Shuning bilan kishi o'ngish jiya. Qaysi biz ayta ola, men qilgan g'ibodatlar jita deb.
Кайсыбыз әйтә ала, менә мин күпме гыйбадат кылам, хәзер ул миңа җитәрлек, шулай гына җитә миңа җәннәткә керер өчен. Беребез шулай әйтә аламы? Кто-нибудь может сказать, что ему достаточно тех благих дел, которые он совершает сейчас? Уверенно кто-то может сказать, мне достаточны те благие дела, которые я совершаю. Никто не может. Беребез дә алай әйтә алмый. Һәм шуңа күрә без гел гамәлләр өстендә эшләргә тиешбез. Гамәлләребезне арттырырга тиешбез. Аның сыйфатларын яхшыртырга тиешбез. Чөнки гамәл җәмәгать ул зур урын ала. Гамәл зур урын ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә риваят итә. Бу хадисне Имам Бухари һәм Имам Муслим китерә ан Анас ибн Малик قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı di Anas ibn Malik kitire. Yetba'ul meyyite thalath. Meyyitni 3 aybir uzatadı. Feyerci'u ithnan ve yebqa wahid. İkisi kiri qayta birsi onun yanında qaladı. Yetba'uhu ahluhu ve maluhu ve amaluhu. Anı uzata, anın gailesi, anın malı hem anın gamelleri. Feyerci'u maluhu ve ahluhu ve yebqa ma'ahu amaluhu. Hem anı qaldırıp kite, anın malı hem anın gailesi. Hem qala anın bilen anın gamelidir. Şulay İbn Hibban rivayet etken hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Libni Adem thalathatu akhilla." Adam balasının 3 dostu var bu dünyada di. فَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فَإِنْ بَلَغْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ. Birisi ayta: "Min senin bilen sen Allah huzuruna basqancha di. Sen Allah'ın qarşına basqancha min senin bilen di. Yani bu dünyanı qaldırgancha min senin bilen." فَهَذَا أَهْلُهُ. Hem bu onun gailesi di. Sen bu dünyanı qaldırı bilen gailen senden kite. وأما خليل فيقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فهذا ماله. İkinci dostu ise ayta ana: Sin taratkan, sin qoyadır kirtken mal, sin qoyadır yaxşı amelde kullangan mal, ansı senin bilen di. Indi sin özüngde qaldırganı min senden kitermen di. Min senden qaldırgan, seniki tugul di. Yani sen qaydır agar da hayırlı işlerde kullandığın iken malını ul seniki, ul senin bilen, felek ul sina di, ve ma emsekte feleyse lek. Agar da sen özüngde qaldırdığın iken ul sina tugul di. Çünkü ul qalaşaq hem anı nerse böleşekler. Fehâzâ mâluh, hem bu anın malı. Ve emma halilun feyekul, tağın bir dosta ise eytadi: "Ana ma'aka haythu dakhalta ve haythu kharajt." Min senin bilen qoya barsan da di. Qoya kirsen de, qoyan çıksan da min senin bilen digil. Hem bu anın gameli. Hem bu hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge korsata gamelinin ne kadar mühim bulganın. Gamelinin ne kadar mühim bulganın, ne kadar sana gamel kirek bulaşak. Gailen de kaldıra seni, balaların da kaldıra, malın da kaldıra, lakin gameller senin bilen kalaşak. Sen işlegen işler, sen kılgan gıybadetler, sen bergen sadakalar, turguzgan namazlar, tutgan urazalar senin bilen kalaşak. Kalganı seni bütün size kaldıracak. Lakin şul gameller senin bilen bulaşak. Alar senin bilen kabirde de bulaşak. Alar senin bilen kıyamet günü de Allah Teala karşında turganda da bulaşak. Hem şuna göre bizning gamellerimizga qarata bo'lgan munosabatimiz nindi? Nishik biz gamellerga qaraymiz? Какое у нас отношение к благим деяниям? Что мы делаем? Ведь это друг, который никогда не оставит нас. Благое дело, твои дела – это друг, который никогда не оставит тебя. Ни в могиле, ни в судный день. А семья, друзья, имущество – все оставит тебя. Но твои деяния, твои поступки, они не оставят тебя. Аминде Раббыбыз Аллаху Субханаху ва Тааля безгә гамәл кылу сәбәпле бөек әҗерләр вәгъдә итте. Гамәл кылу сәбәпле. Җәннәт әһелләре турында Аллаһ Тааля әйтте: "Ва тилкәл җәннәту ллати урithтумуха бима кунтум таъмалун." Сезгә менә бу бирелгән җәннәт сез кылган гамәлләрегез өчен диде Аллаһ Тааля.
Jazaan bima kuntum ta'malun. Sizga qilgan amallarınız üçün əcr bularaq. İkinci bir ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Udkhulul cennete bima kuntum ta'malun." Kirigiz cennetke, udkhulul cennete, kirigiz cennetke bima kuntum ta'malun. Siz qilgan amallarınız üçün diyecek Allah Teala. Amallar cennetke kiruga bir sebep bulup tura. Ham har birimizin qılınğan amalları yazılıb bara. Yaxşı amellerde, naşar amellerde. Hem kıyamet gününe bulaşak kişi qaysısına utiye kitabehu biyeminih. Anın kitabı on yaktan birileşek. Feyekulu ha umuqra'u kitabiyeh. Ulay teşek okuyuz benim kitabımını. Hem bulaşak ikinci kişi qaysısına kitabı birileşek. Bişimalihi feyekulu ya leyteni lem ute kitabiyeh. Hem bulaşak ikinci türküm kişi qaysısına kitabı sol yağından birileşek. Hem ulay teşek ya leyteni. Ey hasret bulsun mena birilmeseydi mena bu kitap. Lem ute kitabiyeh. Mena bu kitap birilmeseydi diyecek. Çünkü anın naşar amelleri kübrak kilip çıktı. Ana izgi ameller jitmedi. Hem anın kitabı sol yaktan birileşek. Ulay teşek mena ul kitap birilmeseydi diyecek. Kişi qaysının ameller, hayırlı ameller kitabı kübrak buldu, avırrak buldu. Hayırlı izgi amelleri kübrak buldu. Ana kitabı on yaktan birileşek, hem ol şatılnaşak. Birer biz eyte alamı, benim kitabım on yaktan birileşek deyip yok. Birer bizde de anday, uverenlis yok. Biz jiterlik amel kılabız mı? Mene Ramazan ayı jitti. Nese özgerdi bizim turmuşumuzda? Nese özgerdi bizim turmuşumuzda? Indi ibadetler biz işli başladık. Ayı uraza tutabız elhamdülillah. Ramazan ayı ol uraza tutu ayı. Urazabızını tutkanda bizim urazabız aç turuğuna tügülmeyken. Biz tilimizni, gözlerimizni, kulaklarımızı haramdan saklıyız mıyken? Әллә ураза тотабыз да һаман буш сүз сөйлибез, гайбәт сөйлибез, ялган сөйлибез. Әллә ураза тотабыз да һаман нәрсәдер кирәкмәгән әйбер тыңлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләр әйтә: "Рагима анфун, thumma ragima anfun, thumma ragima anfun. Adraka Ramazana wa lam yughfar lahu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite 3 tapqır hasret bulsun. Hasret bulsun, hasret bulsun di. Ondan soruyorlar, kimge ya Resulallah? Ul ayta, kim Ramazan ayına yaşap jitti de ana gafu itilmedi. Kim Ramazan ayına yaşap jitti, Ramazan ayını uzdırdı hem ana gafu itilmedi. Peygamberimiz ul kişiye karşı dua kıldı diyerge bula. Hasret bulsun dedi ul kişiye. Kim Ramazan ayına yaşap jitip de ana gafu itilmedi. Yani ol kişi Ramazan ayını tiyişlice uzdırmadı. Ol Ramazan ayına ciddi qaraş bilen, dürüst qaraş bilen qaramadı. Gıybadetlerini arttırmadı. Şuna göre biz İngilizce özümni şaqıram anları sizni izgi amellerimizni arttırırga bu ayda. Bu ayda izgi amellerimizni arttırırga. Mümkünçilikler көп cemaat. Uraza tutabız elhamdülillah. Namazlarını tırışık tırgızırga cemaatте bu ayda. Başlık bu ayda şeytanlar buğaulangan, kişiге gıybadet kılı jеңеләйтелгән. Şuna göre маңаршы ниндидер кыла алмаган гыйбадәтләр булсынмы? Ничектер тулысынча тулы ихтибар белән, тулы әйтик, тулысынча үтә бетерелмәгән гыйбадәтләр булсынмы? Аларны бу айда тырышык үтәргә. Җәмәгать намазына килергә тырышык күбрәк мәчеткә. Кич белән таравих намазлары укыла. Аларга да тырышык килергә таравих намазларында басып торырга. Бу моның фазилетләре зур. Her менә бу гамәлләр өчен Рамазан ayında Allah Subhanahu wa Ta'ala зур әҗерләр вәгъдә итә. Ә безгә тагын нәрсә кирәксең? Безгә хәерле изге гамәлдән кала, кабул ителгән гамәлдән кала тагын нәрсә кирәк кешегә? Бәхетле булсын өчен.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki hadisi var. İki ıxşaş hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta birincisinde "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Kim Ramazan ayında uraza tutsa Allah Teala'ga iman bilen hem andan ecrini ümit itip ana günahları gafu itilir dedi. Gufira lehu ma taqaddama min zenbih. Manga kadar kılıngan günahları gafu itilir dedi. İkinci şunday hadis ıxşaş Peygamberimiz ayta aleyhissalatu vesselam "Men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Kim Ramazan ayın tırgıssa, namazlarda tırgıssa, iman bilen hem Allah Teala'nın ecrine ümit itip, anın mınarşı kılgan günahları gafu itilir dedi. Birinci ibadet uraza tutu. Ol kündüz biz onu işleybiz. Kündüz biz ertengi namazdan alıp akşam namazına kadar uraza tutabız. Lakin iki şart var. İmanen ve ihtisaben. İman bilen, Allah Teala'ga tolu iman bilen, dürüst iman bilen hem Allah Teala'dan ecrini ümit edip. İkincisi tırgıza, namazlarını tırgıza, hem Ramazan ayında tüngü namazlarını tırgızı var, taravih namazlarını. Hem eğer de ol şulay yuqalarını tırgızsa, iman bilen hem Allah Teala'dan ecrini ümit itip, ana günahları gafu itile. Hem şuna göre cemaat, mine şuşu ibadetlerge ciddi qaraş bilen, qarab dürüst ittirip, üterge tırışıp, niyetlerimizni dürüstlep, Allah subhanahu ve Teala ibadet kılarga, Allah subhanahu ve Teala yardam etsin. Hem indi ushbu ibadetlerimizni barchamizdan da qabul etsin. Şulay uq Allah subhanahu ve Teala tag'in bir ibadet turunda aytib o'zasi kela. Allah subhanahu ve Teala Ramazan ayı turunda aytganda Qur'onda Ramazan ayın sıfatlı bir sıfat bilan ayta: "Şehru Ramazanellezî unzila fîhi'l Qur'an." Allah subhanahu ve Teala Ramazan ayın Qur'an iniği bilan sıfatlı. Yani bu ayda Qur'an ingen aydı. Hem şuna göre bu ayının derecesini tağın nerse kütere, bu ayda Qur'an indi. Bu ayda Qur'an indi, şuna göre bu ay dereceli ay. Bu ay Qur'an bilen beyli bulgan ay. Hem şuna göre biz de mine şu ayda Qur'an'a öz turmuşlarımızı, öz vakitimizni Qur'an'a beylerge tiyişbiz. Qur'an'ni ko'proq o'qib, Qur'an'a ko'proq ixtibar berib, şulay biz bilamiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, har o'qilgan harf için bir yaxshi amal yazıla hem ul onga topqirlana. Ramazan ayında ul ajr savob tag'ida orttirila. Bu bütün narsa amal qulu. Izgi amal qulu, oshig'u, izgi amalga oshig'u. Hem biz mana bunda ko'p kishi o'tira, har kishi o'z yo'nalishida ana narsadir jinglaytilgan, Alloh taolo har kishiga o'zinikin jinglaytgan, mana narsa Alloh taolo senga jinglaytgan, shul yo'nalishda izgi amallaringni orttir. Kimdir ko'proq namozlar turg'iza ola, kimgadir tunna bilan yo'qlamaycha namozlar turg'izu jinglaytilgan ekan orttirsin bu oyda. Kimgadir Alloh subhanahu va taolo mol bergan, ham ul xayrli izgi amallar qila ola, o'zining moli bilan sadaqalar berib, yordam etib tirishsin. Ham endi bu oy amallar qilu oyi. Bu oy Allah subhanahu va taolaning mag'firatine erishu oyi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله